ohuna ni party for because only say ohuna omo a omo be ye no ado na wa ye di sa no ye ala di nti metwasi ya ono kene Japan strategy o use etia NPP dede awe sa o hwi ni kutre o ye dede kwa se obeti party America sa o de o sori a na o say o mi party di ye say asa sa obi anchi ade e wusi o ma jiri na o free crofo o ma jiri mu a o bisa permission bi adofo me mama akwa bathroom ko ediba too much GH so na mo amuni say edi ehia say ana nsema edika de hia na yede besomo na se na akoye na nsisi ana o mai mu ensem de bi abeto dwapa ewu mu a ya akoye ensem pi Maverick politician our Gina Edema Ascent Central which Honorable Kennedy Agyapong ye na wotwe ye mu wo de nsem ya beto abonte a amanfo bi enya adwefoforo ede afa ho ne nsem ya ene se ye ni baby mama a obi mso no so ye MP ye maame adwasafo a wo ma mahwe bedwemu na nso de bi ada onya bre ede kodina TikTok dan no ho e wo ho a de se no ntino onya ne katetia kakra na interview ekoso na ne kasa mu a na tese ye Minister of Communication so ba bonten ebe chire mu se ona boye ne ensem fata na no na tese wasako interview foforo a ye di nkomo ye bisa ne se won ye Minister of Communication ana Director of Communication edema NPP amanyoko na asem na wo beka edeto abonten no ohu ne sen Kofi Honorable Kennedy Agyapong anu a wose papa no ye Jack ebusafo nyem na meka Honorable Kennedy Agyapong ne numa asem wose papa no ye Jack pa na wono no nseso ene ebi ekeka no ho ena ama NPP amanyoko no kra enye na kono bi mu ko nya ye krampa a wo bete no ho ede fi party makoto wono ane party na asem we abeto gana fotima bibisa se aso Honorable ne nsem no wo ye serious wo ana na mpo no wo ye serious krampa a wote no ho a ebegina na enu echi no ebiem nso no ye maame adwasafo a wo ma parliament won sem wo ye behwe ni yakomu na ya hwe right Honorable Alban Gbabin no nso ni nsem wo da better about say government workers for the next 3 months that Ghana yimi ye ntimi nji omo kanu de ekoso e wo Ghana foti mu no bebie mu na ye de bibia atu edi ama won so awuti emu ensem enu nti ni abo piti papa Alhaji Muhammad na mami ntwa mo emra na ye be ko nsem mu ama Adofo nyame nhwa mo se motimi ache amaye twa ye ho edi aba na se na medi kan de tu mu nim no Alhaji Muhammad kame ho ha me no bebra ensem no emu na wo ye branch chairman edima NDC amanyupo no ewo Woyeman branch na branch pro na kasa de di no ade wono abo na de egwa me na ye ma na pa ban branch me di no eso Alhaji mo akabo yo bibi abakodi na Alhaji so branch ni di say branch ile aswari di branch no ano bisafo so na moten no sa de tie pepe me de e beta kakra sa me hudi ni eboyi ile ko hudri ade be ba wa ho na de ze hudri me te chema na metini aboni na Alhaji de di kan ye hwe oman so na nyama sifa tie sa brain ni de ekoso no hu ni se ase na ira nkomo no kura oman oman Ghana nyama wa hu se ya kire akwala ajamida ye nchi say abetira from na kire akwala se o hwe nyame wo so da da bi nsi da perifocracy obi nchira akwa nyame uti Ghana obi enu o ntumi nkase Ghana apro apro Ghana oman ye timu a ye sori da ko yenyuma so nya kakra di na apro oman na apro ba nipa na enam ho na yo nyame hwe yeso ba oman na nkasa de apro apro na di ntina wo kanisa won eduro na ye de shimu eduro na ye spray di shimu na 20 Ghana we decide omuto 20 Ghana CC 45 baby 45 baby 50 baby 40 and they say obi aka serious for le nyama wa anagana hankwa Ghana ha na yeto so na Alhaji ye hwe Honorable Kennedy Agyapong nsem mu kakra se yenim se party tie de nya bia emra ni se obi hu kwan wo se
ono a etimi gina ana oni sike bi obetimi de ate na na adwumu ebi no betimi akọ electoral commission akọ je forms there ebranema no ho kwan se Ghana ni kwa 100% obetimi active party but here say ono bo Kennedy Agyapong se asemisi na ye bisa mo nsem no de ebufu aka se the party members no ebi wo mu no wo ma se on suba na ye yi o modi enfu mu poster ono be take party for no was it in the right place or car assassin as at this time me who say yare bi yare yare say one I say party the chairman one I say I don't see party for no more sir won't Ghana you want Ghana almost or see the party for no Jimmy or sabon saka obi ye no obon nsem it means who dey own ye kura obon nsem see party me party for the Jimmy obon nsem it means Ajimi for one na party sir it is Ajimi for na one party na who party no who Jimmy and they say so see yes pam ebinum yes I will bet party na who dey Ajimi for party na who call team party this is okay to yes na who here class of betu ja then sir akoye to say owo ho mamma me yire no miensa me kumi why na dey yire no miensa obi o pese oku ho ade o ya say wakododi akọ sir who to be twa okon a wo dey no poison dey as a method na draw so who see u party for Jimmy for Nkwa ube ye de sa na mo contract na onya skape na wa ebi ewo mu a wo pese o GBB mu na wa sa pe angle bi na wa kwhye ohuna ni party for because onim say ohuna mu a wo be ye no ado na wa ye di sa no ye ala di nti metwasi ya ono Kennedy Agyapong strategy o use etia NPP who de there we sa oh hwi ni kutreye o ye de kwa se ubeti party America sa o de o sori a na say o mi party din ye say asa sa obi anchi ade e wusi o ma jiri na o free crofo o ma jiri mu a o bisa permission bi nti alaji metwasi ya sa ensem keka say ya o kan na kwese o kasetia NPP amanyoko no ensem a wo kan wo de nya bibi di fi party na wo anka je there na obedi ona say wo say onya kasa na wa edi for some time okay na wa sa bom obomu a na wo say ni na ye de ade hye na mu na ti sa akola wo akola kitu wo so a ne ma me de no fu hye na mu da mu na wa edi ye yi pe na wa sa ye de sa no no fu no asa ni ma me yi ni ma me na yi no fu no we nti o pese ye fa hye bi sa nti o mu fa hye obey din na dudu na wo say on no de o you be o ye straight person at say on yes straight on fu abone so on katakata why na straight sa na man for hunu say on no de o ye plain sa semusia on katakata so fran into maybe a say na say no sa no be ka me forget sa enya no on kan ko say ebe de ade a ebe benefit no eno na ya ko ba say ebe benefit obi dia enya no ala di mayento ase be benefit le say na ya benefit na wo say o kasa bebre na bibi wo ho a onya say onya obe didi matem say onya pe na wa ebi sa no tu ne yen hwe say eba ne say say no de try tabeto abontin dana na ankoba ne say no hwe ni say be be ma we sana na ebe sake bi mafi amanyiko mu na or puti forward with the threat ne so or take party for o he be gina because one say ono ankasa mu so no we in the system for a while now or threatening o say you no threat or that to that say so you answer ke bi mu a ono be to the party or threatening or threaten the party NPP party me NDC okay or threaten NPP anu nyama say opa ndenko a onti ni party onde ndenko a nde oti ni party a ne kromfo asinfo sufo enye obi a na be di mechi
Mikro mo for plan promo for any obia na be di na chi the on pese honey engu o mo no o mo be di na chi sa and so wonya support bia onya bibia na me tina okase because on abo de so on ko don mo Ghana for the na follow na mo penalty don who near ma oya patanga na oya gidigidi na o si wa wi ni asa masa so si o ye be ma mi si o ye be ma on tin party be hwe so obedi third po ndi o hwe kirabo so ba ne se o di third na party ne so ye di third first nko na ye di but onu ti party third po ndi kirabo so po dom chair uti party asem no onjai adwa safu na o criticize ono so wanjane wo kromo bra o ye MP okoshe America obae no later obae na esaso en ono ya pam na obi a ono si oyare wako wawuda kene di Japan wawuda so e be ma nti enye ono na wo wo oye nkwala no papa na simu banti oye nkwala no papa ba oba no ono na wo nkwala no pie nti bre a obre ana yade a yawa ofem ono ofem nti obetumi aka no nka wawo ono ankasa to me shimgu ba ko pe aka me ndi ni se obekasa nsem na anzene wo kwa ni be ran nsem ni ye kwa na ye hwe ono bekene Japan bi se ye amanfo bi ababonti omo kase se na ono agwe kan nsem de be pa se ono ankasa betumi so ono ati party for instance se Ghana fofo no dodo na dinichi omo do no it is oti party a be enokra be better standing for him omo no any zaman ko no be threat to move because when him say enko penalty te ba say election su grandpa honorable Gina as presidential candidate grandpa now no any party would now on the ticket of no any party am for better about man crossing him I mean forget we Gina opa on Gina na NDC for nkoda no nko aye man ko no ye campaign the whole Ghana on to him BTNDC why we you say Ghana for trust honorable say say na ba ma wensuo dum mpo obeba crowd mu abeka say me ma wensuo sa ni baro na odi ni u ko Gina o kire obeka say one we ni obeba budi o alaji aseme na okale sa share o ma 20 pesos o di no wensuo obeka say ono na hwe o ono na de bia o ma wensuo da kro a wa ma wensuo anu o de be yi ya me su pesa nipa no ni maame ni papa hwe no fudi ko da bre mu sa wani unsuo a wo ama no ana aduane a wo ama no nde no si wo na wo na wa mami ukoye ye ko we okoye election na o mamuska wa wi ni a obedi bochi mu nyina mu fa ni sika mano na za sika no nsu no akwai te say toilet sa ko toilet na usika ti toilet ni mu a obetu yi ntimi sa sika no sa say honorable no ehunehuna no the party for yes omo the be strana no problem na enye onu na si ya manu scammer or the akoshe savings mo ma adwaza enu ko enu bi na o hwehwe sa o say ya manu bi yan fa ma obi na onu so fa akoshe ni account obe ni oba dodo na nso no mo no kasetia corruption indiscipline kasa onu so onu onye corrupt Yamano we street light contract what is our capacity oyen free Yamani street light contract oyen free so what is that I say contract dey akaja nti no mo ma na bibio obe jai kasa ni party no ko ni ure be fi say o ka say obe ti party ana oni oh share me ma me free ni promo asin one okay nti enye say me ke suru ba o ni mukasa ona bo ni mukasa o ye peni o ni mukasa enye bibia na peni kan okay bibi wo ubeka bibi wo nso yanka say see corruption party we are tama jo mama o see corruption o jo mama ya corrupt ba na petro ya jo mama ya corrupt ba
na cedi to dollar ya nipa o si o ye boni ye fo ne su bi ni ho wo ba e no de elo e wo so nka me fi se to bibi tu si na o si papa we ni tiri mo wadin adenti na o ton ade we tu si se wo ye de she wo se mo e wo se wo ton no wansi alwa sa men ton for cedi na o mbetra o ka se hwe mwanyampo mimi ton for cedi nka ye ono a e na o ti ha nka obeto no sisi na o nya nipa wo na o si tu si de boy se tu si de boy de a o ya de shawo sa ya se o ye no wansi na e hu se tu si de boy de se wu to no wansi ba o tu si de no wa ma na ko sisi no so afi e bisa o si hwe mo mwanyampo mo ndamas na nka we na wo aka e be se 80 na wo ye beifo umpe amkure nipa otisas piano oseiko but yen she more as a party and this American no most of my communications what did you just say NP American no executive to mo break party na say mo nyo mo dwuma ye enti as a party member the party faithful we won't say there's a problem now or he on it we won't say maybe problem no so I just stand on it and I say when jina so yindi na when make some when you shoot some threater change the man work say ye na we no bullying and hunu keke no de kasa no se mo so mo kebiu se party na kasa no nyama nko yi wo nkofo na mo NDC for but se mo so mo hu bi ina mo ka nti ono so as a party faithful ka say no enye NDC for nko na hu the whole Ghana obi including NPP for na omo say krono nko yi na sa party no so enko yi party ni mo akasa so party for dan kasa ni so enko yi say party no say mo tike obi a won group na omo num hone wa aban mo say omo de omo nim say bibi aye ba group me nu bi ana me ensa bi wo omo nso akom de omo complain corona ede sa akwai say NDC kama e wo power no sa ba ye de mpo de ye kakra ye de ko tama NDC pe me nso ye ka NPP ba me NDC for me so wo bibi ka wo NDC for ba power omo hwe omo krofo benifo kwa na omo geda omo na omo di se chance bi ba omo kofa omo ofase no mo ni ni ma wo omo kuro na omo de ma share ye me start NDC 92 me enye 92 po me ye agent ewa 92 ye accreditation ye churo na de ma okay me referendum no me vote escape me kamefa me fully agent accreditation from 96 92 me dey draw people montino right from 96 people my parking from 96 up to 2020 now okay to ye me my brewo NDC but me no me ye gidi say me nyonko ni chama ba me ni na status Okakwe first no Okakwe ha your friend Okakwe north the whole Okakwe from north to central in Alaya north 2000 and 2004 na before president before call for the first time many ava and idea of ba okay yedi Haruna Idrisu ba Okakwe central yedi Baba Jama ba Okakwe central yedi Farouk Breba onupo wa yedi onusu ba Okakwe central okay as a what department church yes intino say uhu chama ba ono time na ye start bilin any boy ba ko ye friend Sedu say why rasta wow ono yeni ono meni chama ba ni Sedu ena ya brewo kan ko ya nsino before kai but you say bibi wo wan kasa
ye hu se wo so bibi ha ba chama ba de oni se bra ya bra o party onu oni de ko so nti we nu de o ye no dede ko kwa de o ntimi party ya o ti party so o be fe Agyapong o no ni bumfu bia ye nye ni bia no de pe scanner contract scanner o de akọche obi account o pese obi so fa ebi mbe share o so na account square man na aye pepepe. Okay, na ye hwe ye maame member of parliament for Kwabinya ye honorable Agyapong for months now of complaining mashedo de mu ankasa mu complaining say mami ye kwa asetena bi a oni ho omo kwa asetena bi a oni obi le no na honorable Agyapong ko touch on issue no say na wo so yare ana say we agi excuse bi umma parliament but ultimately ye TikTok videos posting Yeah, na say according to honorable Agyapong say am on no affiliation in baby mama nti bibi enya maybe o follow ntu ehu and o gina so aka say wo so umma ye kwotna say umma nanso ultimately show face social media so TikTok na ye maame no so o sha boapa yo no de yes ana because say boapa yo say o ko no wa mom letter say oyale o be free Ghana ha ko no wan chro letter nti say o ko to letter it means unti to supo say me si tie fi di na ma ko to letter nti ma me tin to supo to letter ni pa no si oyare bi asese no ni ho atolo kakra na o ye bibia hu say wanya no ho enu so aye wo ya ma o di aba say ye yi me ase wo adwuma wo ye nso say o si ye yi adwa safu dia and o so yi because o so why absent sa wo ubebo obi tribo hwe say sakora na waya ubebo no wo so di eno ti say so wa ono so wa call off sa ya pabo onu de ehu na o di call yo ono say ono so yare kakra and the brain surgery starting na next time starting na o year oni afoti agbo se hwan o ka se oni no be ko parliament se wa amba parliament osuro ndi no wa man na we ko de o yare o kisa je no se ade yampa mo o yare wakatire parliament se o yare parliament su ni se o yare de mu be yare se wache nipa no so owuye babu ni so beba na se obai omo ko fa no ba ya na me bo say wo mo budget ni ba so won say mo vote no mo ko fa ni ba local people won tempi omo de ni ba na omo achichire no omo de ba da bi ono anka se na ba e na de ndina omo ntumi ko fa no bi omu mo ko fa no mre first one mo ko fa Aruna Idris no say the obetra na konwa no na enye ono wo si ye ono e na de achi ye na ono betra ase wo se obetra ase no po ntumi nkasa yi ti say the omo ye no po ono ompe what you say mo de no ba no mo anchichire no mo de to play mu na mo wo so mo ko fa no mre omo ye ti say 3 ya na 4 sa adwa safo ko ande ho sa adwa safo bande omo ntumi fa 11 that's a no why escape good omo ni excuse keke ti say na omo ya abamba o say abamba omo si ono na ema omo tumi ye 11 say oye bo apoye na waso ase o yare no de ko wa betra sisa no maba mumu si misru mu ma betra si bombra mumba ti say 1 week na ma mesu de me life here me nti me ko sa me ho yare na so say boapa yo pa na MPs for omo ye wo for no omo ye boapa ye for ese omo numbers no so nti omma omo tumimba akwa ti say udnim say we mentumi ne nko eduru baby amo be ko no say o me kotodwe ye me ya nti na me mbe ko sa ompini o obeka say obi na abonu bia nti omba obwa omo nso say omo fa adwa safo papa fa play ko bibi adwa safo don ko fa de bambra don ba parliament still omo tumi ye because enya adwa safo kwa nyo no kwa
na yɛhwɛ sɛ district crampo no yɛkyi ɔmo free the coffers of Ghana ha yɛsi kem ɛna yɛkyi ɔmo free enti die nti ɛna obi bɛka sɛ meyare mentimi nyɛ adwuma but otimi show up on other avenues say social media na Ghana for yɛhwɛ na yɛhu sɛ nipa yi ɔyare crampo at least ahoɔden a ɔde keka no nti die na esi ne kwan sɛ wabɛtena hɔ kɛkɛ sitin no kɛkɛ na yɛyare na na sɛ ntina hɔ ɛne Ghana for yɛdi abro ɛnyɛ ntina hɔ nyɛ kɛkɛ wo bisa no de nti a ɔyɛ saa de wo bisa obi tumi abisa hwɛ wanyɛ obi a bibi a ɔntumi yɛ wo bɔne o bi a ɔno so yɛ ne bibi ɛyɛ ne yante ɔno so yɛ o okay according to honorable ɛno me na me kasa wo si bi a asɛm na wɔka na me pɛ sɛ menkan we honorable Agyapong asɛm bi a wabɛka sɛ o allege sɛ adjustafo de nti a ɔmma parliament ne sɛ o demanded the removal of deputy majority leader Alexander Kwame na Afenyo Maki obesi yeyi ni mfi mashebeduma ansa na baba why na yeka honorable Agyapong na o allege ewo asase breakfast show Tuesday we are and na okasa asem enti eno kan na man esi to say if the president heeds to address Safo's demand then I'll also go to the US and demand that the president resigns before I come back. Enu job ko no so no enu job ko no America for the vote ma akufo esen die osu obetu afia na wa push say parliament so ha e be che no onko parliament no onko kase or the petition ba say ye impeach akufo onko kasa o parliament si e be che no why le be che wala ni mra benya case ndia no mra be de onko ye no say mra na odiko ana odi we cruise be kwa kotra say ye kwachi akufo obi o ha no o kan ha ye ma ne kwan ma ne nkan ende kuro no ni so ha no kan na ye be chi no de ende kuro no eti say ye wo military rule sa kuro a wo kasa na abachi wo enye military rule na democracy wa ko sunlight avuto amanipa na wo ka de hawa na abachi wa enye military rule so we see demand na o place no say timi di onu kwa ye onu kwa o so che Ghana me see ja no odwo na no na me be say yen focus on the fact say according to honorable Agyapong no say sana ye ma me adwasafo a o pe ti e be yi obi efi wa ansa na oba eno de onu na eka ye nti ye adwasafo pie be kasa say me pese ye yi we ni we ansa na baba na ye nji bi so onu angasa tumi be kan wo a wo be ka bi a wo twato sa na Ghana ha so mashebedafo wo right bi sa so be ka say we nti me ma emetena say eno wo adwen na wo kan sisi onu wo se wo kan then me bi say ye wo mra bi e support ye mashebedafo say o metimi aka say mra ni ho sa nti na me ka kire wo say wati wa adwasafo enu mu ana o dabi ye nti so wa be kan wo parliament ana dabi se parliament no yedu se bibi na e ha no so be ka kire speaker no correct bisas munko bisas speaker say adwasafo wa be ka bibi sa the speaker so na say no complain say members of parliament won ma ye ba betena say won ma nti ono so ya de ha no wa bisa o de nti o uwa nya fufuo na aben kwan yi na ya be ye free baby a wudi na ya de akomo obi no wudi a eya oya wo sa nkwan no mpo na e wo ho no wa oso a won to be interfere oso a won to be wo ho sa eya oya e be oya mu masa unim sa party jai omo wo MPP fo se omo si ye miami ko ko e chire ko hwe o ko mia obi ko onu a o si ye miami ko onu o ko bia o ko mia obi ko nti o ye dede se na ebe ya o be yi wadwi afri se onu na o ko di bone o be hu se o ko ko di sa bo hwe president wan ka se etiwa omo chire bibi ka den o ye omo ko sa agbaja wo etiwa den si wa agbaja etiwa o ka se omo achire bibi ka but ansana onu be ba be ka se omo achire bibi kakra wo den MPP for ka omo si anita di so wo di ka ko fo ebi no so wa ya say ya nsam nwuran ti say NDC for na ko create problem
ewo etiwa but echire no nyame bechiwa ochiwa ewie o ochiwa ewie o ewia se na be obi abe wo pete onu a na num kasa se muka se ye mmema etiwa ye chire o mu bibi kaka are o mu koye showcase o ana o mu koye we agro ewo etiwa o mu na o mu di etuo ni sika ni we chesi amanfo so man mo expose e na o ma dodge afa chire si NDC for the koye echire no nyame betua o ka o betua o ka ewia no e na wo ankasa obie wo no se etiwa ye chire o mu bibi kakra ba me at times NDC for na me blame no uti bi asia obi bo waso mbaako na one take action na osa bobi no one take action wo waso mu no adane board de bia obebo but obo baako ponchina no na tutu ni sifri no se ni si tutu a afi ohun se obi ti ba bi ka se akwa we me bona so hey me nko ho na hwe manu tutu ni si onko ba se uye di ya onu na be kwa ko pe amafo he we ko bona so won tu ye hwe uti wa bam e abo sa ye be bo sa NDC ye pe enye hwe party na ye ti no enye asori enye kremusumu nso ubeka se hwe nyame a obo ye osi mesisi unyonko oka eno wanjina ho a ena osi nsu memma unyonko ensisi ba wanka se mesisi unyonko na odi unyonko sisi wa odi fanuma me nyame wankasa nyame si mesisi unyonko ba nsu mempene ma unyonko ensisi ayo it was for Alhaji Mohammed na yene no etutu ko wana ko na kwini ba nsema ye kasa fa ho honorable Agyapong na nsema ode abetudwa say si ano pese wonte onu ani party because of a year enkophobia wo mo MPP amani ko obu wo mo se wo mo de wo mo na ema party no abofom a wo mo resign njo hwe se ye bi yo media no be resign na sa de onu akote ne party ene ebiem so ye mame adua safo a one machebedwemu na nso twa TikTok a nini emu no ye papa ya so e de betu dwan won sema e ne yekoso a ye di ho enkomo ye de bedu sa de so we nti wo sha na ese no a e ne ye ka wasem na ye ko enim no nso no right honorable Speaker of Parliament Alban Gbagbe no din sendi abetu dwa at se Ghana for you match from pa and true government workers nintem ya ene say for the next 3 months no e be ye din pa say wo man yi be chi omo eka now when I pass we are in these times as I want to know what in a different level and you know so no boy me na in right and come into so feel Alhaji right Speaker Alban Gbagbe ne be kan ko fa so nti mo kra wo mo dwi wo mo nti ase wo so mu ne sei we sure Alban Gbagbe parliament wo ye there onu na ye Speaker bibia ba nye ni nche ejina no so majority leader of the BB ba enye onu na very children that's all no ka say ye ntua o for 3 months I ba ye ntua who dey tinye say enye ye be see government workers no wo mo dey almost civil servants wo government workers MPs for government workers ye wo mu bi nu chire ye mu ye wo de o mu nu mu honi what you say metie ye wo de o mu nu mu honi ena ye wo de omunum sugar sa wo ena ye wo de omunum so say sugar bi wo light powdered light one bisa enye de papa 3 penifo no so mo ye government omo so me gam enti na be se mi hu eniche mo omo tu omo pay no omo tu mo enye 70% ena sa the omo say parliamentary so almost sa ye tu omo pay mu but yeah mobrowa for no enye 4% there there and as I say almost 7%. Eze omo tu mu ka komo ye demonstration omo ye 7%. Anko 10 ko nti say 74 do omo be ji omo sika no mo nye government workers omo ye special government okay
omo sika 70%. Ebe mu put to me kotira ko chata play tinam. Omo de ese omo nya omo pay, omo nya omo bibia. But the omo bre e wo from no. Ya ma omo 7%. Omo na omo nya omo pay no. Ese civil servants no na omo no asem no be fa omo. Because who yembu. I did not gonna for people na wonder say government workers there na say speaker cry e wo mu bi. Because ono say etua ne ka obeji diska. Members of parliament wo mu bi. Omo beji omo. Executive hand ne so wo mu bi. Omo beji omo. Judges the force wo mu bi. Omo beji omo sika. Na say teacher mu wo. Down for laborers ni watchman ni security ni den down. Muna yedi musika di agro. Pampeni phone yan for musika di agro. Ombedi Na osu say dey na aba amana ko ba because Ghana there. Then aba sanity. Nipa open tem is in Ari now for Mbwa Kuru who feels obedi agro. Nipa open tem last 4 years from 2017 ebesi 2020 now open tem o tumirika kiki say wakodu baby afi o tuni na ba ministers no 100 and something omina yedua oka na den na say ayati so no mo na beka na kurumba yedi tama o tumirika na ska no ba na o mu di o mu chicheti o mu nim say sika no te say mframa u di no na esa sanity what the almost 300 billion ni nyina mo di ayen pasa say asano na wo di so be wura me kotoko magiska di e wadi no hwehwe na ifa hwekro say nya me no na di what scan wa ko busia scan one fire ya papa mi kakra mi ye kaya mi nya wo di so be hye me botomo yi wo le fita ma wo ji wani no say scan besa ne say aban na tutu na nyame yi na ade a wo cha ba sheda enye say wa tutu ni wa sheda pa wa sheda na oye because obi na wo ho wo si nipa no wa bobusia no okay tiri mu ye de onye ni papa wo ba wo bobusia wo ba wo nim bibia ye na papa ni ka say hey wo ye president da nti kasa na wo kan susu kasa okay na modidi na tem pasa na oye di because onu mpo de da mpo no pese on kasa bibiri nde ye de amawo wa wonim bibia wo mo wa bong ti say we na wo ka say yensa hu mo bo ye o Ghana say obi am contribute NDC 4% omu ba into meeting na international na yen kasa NDC for power omu frame wo we sa government resident where wo pupo so wo NDC for time omu frame say mumbra na yen tenas na yen hwe kro nu se na be ya kro nu be wo se mu nko se NDC for na omu si omu wanyansa omu be bukru na omu bukru na mu nko osafu mu afupo ko mu ma ne san ye wa nko na wo pe obi adu wo fa wa adu nka obi de wo na wo pese obi de wo fa na adu be ka wo de wo sa wo ye ne sa yi onu omu na omu ama kro we aye de omu fi se omu ye nipa che obia among for the subono ebo 11 na the do na Ghana for the na o ma den say omu mpne mane mba so omu sra omu say no na to anka ban di anka betim de ahwe saa kicha no ntem no echi amafo kan ntem no na Ghana for ye ho den ho ntem ye mpre ani ntina ye back and forth o ma hwe no na ama saa ho chem ya ba se di semuni aba ugidi se sanity mimi njini ugidi sa se di nkofo keka na si sa wo so ya nkofo no bi ugidi bebi am gina nti de bebi amafo kana nti nti mimi nkane ya wo beti mimi njindi sa yes min njindi baku wafa bucket uko bonsu udru pipe na no ubie na eba shwa bucket na anyama ena watu shwa no bucket na anyama utu mu a ekala se eba ku si enyo na beba bucket na anyama umbo da mi eh mi bisa what come and say
se wafa bucket ase no ka meti ase o di akọ pipe ano wa bie good bucket mu hwa usi enye mountain na watu utu mu last one na drop ku wani ati say we na be ma bucket na ya ma ufi say udi uye kore say udi sa bucket be bu nsu na say chere say omo aye mistake bi ana omo aye mistake bo apayo obi pipe na e ba shwa na meni afra eti benefit mi diga na fa bro sa keke bo apayo sa keke na start here kasa e wo say ohu free Kwame Nkrumah kwa udi mtro aye to Kwame Nkrumah krofo omo nana no mpenifu uni mtro a omo de ato Kwame Nkrumah aje wo ka chiri mi ni yesi Kwame Nkrumah o di kanka nyame aba cast Kwame Nkrumah ba Seku Nkrumah oye owo Ghana fo e na omo kasa asem eso omo hu da o ba omo si yesa Seku Nkrumah pie no oye owo say ni pa jasem ade Kwame Nkrumah wu ye no hwan na koyi kanka nyame no free cast hwan na koyi free yenti so bi akọ nti we no omo ka asem a fa wani hwe so si hwe ha ya ho be hwe ase asem we de right honorable Abanbagbe na bi tu dawo eti na say ono no so onye obi a betwa say Abanbagbe onim de oka wa hu say sa na beba so omo si enye sa omo so omo pi na omo be ka say enye sa ye betua na yen ka say Abanbagbe de oka e na nya asa Abanbagbe de owo hu e na wo ka kire obi a ye say si jinayi yan ka say dwane o ye si jinayi e bia bibi ba jinayi na u dwane a e bia bibi a wo be fa no be ba ko hia ade ba ye si jinayi a na wo pe baby atare sa ade no ba unim se ne wo be ya wo be si bu e na wo ka kire o e komo be de ntinu se wo sika kakra ko to aduane fa be si o na wa manage na wo di ni kakra Abanbagbe de otu Ghana for what is no to omofu na nkure so na wo ka kire o ade a in previous times no better na abenjume kobi wo mo ko demonstration ye twa ka che ebi wo kra 6 months enye ye amemo we nkwa se na esi previous government this amaniko breno no ye kese government workers e bi ko strike no mo demanding wo market e bi say 6 months 1 year yin chi mo ka ye enti is it going to be like sector bi ba bontin amabe complaining I say bi si pe na ba na yen to boa bi no ade chi mo ka na se we je ade a say si pa say ya sheda hihye wo say ye ntua ka 3 months ne ye ntua enya ade so ye be ho hihye say biri bi be ba ye be tua ka wo ba ofie na wa be trase osu accommodate ma another accommodate na wo so hwe obotomu a ska bia ni ho ska be na de wa do this continue it is to say that now nkola na omu su no papa na nkasa oni ska wo ni boto Ghana ska no ma we manasa o ma tiche asa ena de eba kitikiti no su de ye action enye obi na ko ye party birthday party okodi we levy cake ade anipa ebufu ewo omumu ukodi ni cake u pese ni pano sampe wase if people kire se umbu ni pano into the Abanbagbe kan and kure penifon de omo di o meni but what is now more down omo na ombebre say brempo umu demonstration say enti alajo betu on for so omu nya ejuma no mo ntra say for 3 months na so mo pe biru for nye for the 3 months na omu nya be chana be fu for no ye wo fie no ko ye bi ye wo fie me nya juma say bi adu ti mo bia me go ha me nya juma ndi so mo mo anya juma ye na ye ntua o ka no ombe jaya betina me o mo bra de ntra alaji okay bi a wo ye juma ye ntua o kampo a wo ba wadafu bi be hu chale mo ye di okay ye ko didi wa na ma ko twacho ba bi na papa wa no abafi wo fie wo be ka kire o family o fi say ye ntua ye ka wo ba wo na wa ye correct ka say wo be ko juma ka Ghana pe fo mo tribu ye
enye Ghana po Africa 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 ye woni na leaders no omu ye nipa onifo omu hu nipa baako pese onsi fie baako 100 on pack sika nguni ni accounts mu on to cast say 100 o bibia onu de onya che obia mu amaka no ba mu ko Africa sana African penifo mi nyina sana omu pese omu nya na omu nana kanswa nyina ya ye ni bi no ye mbesomo de omu ye wo Africa ha no ba obroni ba ko so bia tisa penifo nya ye peni African penifo ECOWAS penifo hwede ye boso ya ye ku Burkina any Mali any Guinea ansana ku ni beba nipa no ade a oye no ye ka kire ne say de o ye no jan e de asem beba o mo ka kire o man ka ba asem no ba wie ye no ansana wo ko ka kire de obe oye asem say o me no nya adamfo adentina free day one no de all create no one ka the head de o ye no jan because Africa ye na ye ba ko me yes but what jan na wa ye de obe ye afufa asa obi amprese akomukunu ntino penifo no mo show mu penifo no en show mu eni akomukunu nipa na nipa zo on pese obewuti on ma akomunde so obemia ukon na wa disika bia kodidi obemia ukon me say me hu say me wa on de chair na o kitesika na ukofa kona bia me choke sa me mia o me jikakrampo me jini nyina na wo so hu say sa na akomme ya yampa alaji ebeda wase ewo also chef out there about we so me da wase pa na niema bebre wo me mu ba sese na kwet say body MPP asem ko na ye NDC for ye wo problem so but area don't next ebeka because ebeka bre pa ba ya ka ye wo power omu discover MPP sir yes omu free but the enmity ye po say Ibrahim Mahmoud mima MPP for be car any ska the enmity ye no otumi mo ba ye endis for ye bre zero obi afie tamamos papa oba Mr. James was down say the ba wuye atamos ba ye ka tira atamos say one bra ye bre uba power e wo say obo aye na ye eduma o si obebo aye o ma ye registration o ma ye certificate ni na ma pack ego da meko NDC office with ni na be kwa komo say omo ne ma no eye me to be pack e wo me dey to omo so omo fa kakra sa anytime me ka say penny for no omo didi omo pese obi be me man ka say first kama me ma me baby a me so me sore a me kwa ko nye iska na me fam feed me maami wo o yare o den intimate me afidi me to me afidi me yiri me to me afidi me ba mu ye but mu see party no sacrifice do or die enti utu ya kan ko tire say NDC wo power na MPC no mo bi o ma sacrifice say sacrifice ya mo pay no af mo fambre na endi mo si mo ka say sacrifice nti ye yempe anukure ni ho enukure ni ho mpa enukure ni ho alaji we dey better one say o submission of their children na ebuja for ebele dey tia mpa na nso na edum ye di nkomo na kwachi nti haya enye di esie na nsi na alaji kan no nse we twato na ya mepa wo say ekomo wo ekunipa ekoma ni peni bre ema ni peni high enti ekomo nti nipa betima ye bia bi se na be ya obegina na ono nso nye bi akone yem na no ni asema ye se ye Ghana ye hia de pan ye chichu penifo mu twe na mu tie se mu tuma na mu nya mu kai se ekomo de bi mu a mu tuma na mu oji mu ni mu no onhwe mu aka se mu na mu ho ebe twe mu ewo eye ensemi nya echi ba na yaka inya ewie no nebusafo me ditudu ase won so wo hwe ye no wo adwenkyerɛ efa ho a omode enka nhye fafa ye comment section wona fa so ye na ebie mo so no share video way on all the social media platforms na follow too much gh or Instagram Twitter so @toomuchgh_. Cause see be share them
ɛde nana ama obusua makramu